Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uba pencingat NCM ublong kertong jong seng kongres na pentorong krak konstituensi ula penpau udan kejing kermen panyo kejing job angani kenti da kejing kersian jiki patba kumbaula angnot bantrai khampa na kebenta kabit kebiang bat na kebenta kejing mento jiki patba ke pentorong krak konstituensi ha kejing ekran maka Batisi TV hadian beladap tab vek vote uba pencingat lo ongru ba ke pentorong krak konstituensi hadu menta kadang dei ke konstituensi ke badang duna bahagi kampenroi ke waki patba kilamat borok sikata dak ki bapau ngadun ke jinggaman pagan yo kan ko ya kan jang kai jingga nomor di babon ki pagwa jingga forum ka rusi ikwa ya ka jingtola na punta karoi ke par bagi jing seberi bakam bahaya ke forum ka rusi berkoi politics kasan tempat ke sistem kan different kan maka song ya ka performance jogi kan jogi sitting ya mana baru ka jing play jogi candidates saya kan different ya marang kajing lap aja sambunga ada dia pada ada di mana sampai wah lah ya ka election materi ke bahmat tu kalau bah conference nongkong bangimbu dengkat ke intersan bagi tu lang jadi pai nanti kami juga parti kami juga pai ba intersan balo mbah la experience lagi appeal gijunga lagi jingkran gijunga kapan kong kalau nak bentak ka roi ka pa suka sign kaji pilat igilat rikam rejam lagi pun samlah ya ban jiwiru kunjuru nak benta kunjuru nak benta robon ki jindan kam juga posisi begitu posisi bentorong pra adu menta nyimdon ki program ki babiang ayo umdu kam babiang bahaya nak benta ki baik pak nang senong ki babun ki kamu di ban pendap kam tamru nam taga college apo bentorong pra pergi ki kan ka jing apil junga ji baik pak nang senong baro kumbang la penpau ba kimat ki jonga gilong na benta ka roi kepar ka suk ka sain la jilat rikam trejam bar ka jisakri yagi long yung sing baduk bekerdu pernah apil siki ba kina juga san yanga daga ba soni ka syap ka dur jung ki pernah iskam ranga poy ka thong juga ngan persang ban pendep kat bala EPA ki bang ngala keren aka ni ka lisan order